Danas vam donosim recept za svoje mafine od jaja. Ovaj recept je toliko jednostavan i vrlo lako je prilagodiv vama, što znači da ja ovo što sada stavim možete i vi isto staviti, ali isto tako možete da stavite bilo koje druge priloge. Za 12 mafina ja koristim 8 jaja. Ja koristim domaća jaja, što i vama definitivno preporučujem. Treće i to definitivno ukoliko imate neku dobru šemu kao mi koristite domaća jaja. Moj dajđa drži kokoši, tako da u nas uvijek u kući već godinama, hvala Bogu i hvala njemu, uvijek svježa i domaća jaja. Dakle, 8 jaja, ćemo ih malo umučiti. Jaja su umučena blago, ništa previše. Sada dodajemo malo mlijeka, prilike ovoliko. Mene sve što se tiče kuhanja odokativno, tako i nastao ovaj recept sasvim slučajno, eksperimentom jednim. Što se tiče brašna, ja koristim bezglutensko, vi naravno možete koristiti koje god želite. Sada ćemo dodati 2, 3 kašike. Pa ću pomiješati, vidjeti da mu treba još. Ne treba da bude pregusto, jer ćemo dodavati i ove još priloge. Dodat ću još jednu kašku i mislim da će biti otprilike to 4 kaške brašna na 8 jaja. To je to. Znači 8 jaja, malo mlijeka i 4 kaške brašna. Zapišite. Praške za pecivo dodajemo malo. Jednu kaškicu. Mislim da je sasvim dovoljno. Sada ćemo to sve da posolimo. Malo ćemo malkice dodati češnjaka, odnosno bijelog luka, znači toliko ne previše. Bibera, naravno. Stavit ću malo organa. Sada sve to pomiješati, vidjeti da li je dovoljno slano. Sada kada su jaja fino izmiješane, kada se napravilo to tijesto, stavljamo priloge. Ja koristim salamu i maksu sam izvagala. Stavila sam 75 grama salame isjeckane na kockice. Imamo ovdje 100 grama sira, ja sam koristila gaudu, stavljamo unutra. Dalje stavljamo malo pesto sosa. Ovo je jedan trik koji sam davno sama naučila, pošto pesto sos mi uvijek se pokvari. Ja ga kada kupim odmah, teglicu izlijem u ovu zip kesicu, izravnam i zaledim. I onda kada nam treba samo odlomim kockicu ili više koliko mi je potrebno za neke jela. Tako da nikada se ne pokvari. I posljednji prilog jeste zelje. U mojoj kući uvijek ima zelja zaleđenog, izrezanog, već spremnog za korištenje. Upravo zbog ovakvih situacija. Otprilike toliko, neka dobra šačica špinača ili zelja. Ili blitve, što god želite. Idemo sada sve ovo fino lijepo da izmiješamo. Pesto sos da isknječimo. Se može fino rasporediti. To je to. Dakle, ovo je mjera tačna za 12 mafina. Ponosna sam na sebe. Sada
ovi ljepotani idu u rernu na 180 stepeni, neki otprilike 15 minuta. To ću vas naravno update-ovati da vidim koliko mi ovaj put trebalo. Otprilike kada budu onako lijepi i onako nadošli i zlatni, to je to. Nakon 20 minuta mafini su gotovi. Sad ćemo da uradimo presjek. Da vidimo kako to on izgleda unutra. Kao što sam i rekla, ove mafine možete jesti sa kojim god prilazima želite. Ova kombinacija je meni najdraža sa krem sirom. Obećavam da će vam ovo postati najbrži i najdražiji doručak, jer